Turabasuhuje nanone bakunzi ba Meya Boss TV, turongeye tugarutse kubagezaho amakuru atandukanye avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu ntambara ishyamiranyije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23. Ibi ngibi bikomeje kuba agaterera nzamba ndetse bikomeje kugorana kuba byagiraho bigera, inzira y'amahoro zikomeje kugorana kuba abakwicara ku meza y'ibiganiro bakaganira. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni nyuma y'uko rero M23 yari yasohoye itangazo yerekana abagomba kwihagarara muri bya biganiro bigomba kuba tariki 10, byagombaga kuba ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu. Mu biganiro by'amahoro byagombaga kubera i Rwanda, bakaganira ku cyagarura amahoro no kuba M23 nyine yahabwa agaciro, igatanga ibitekerezo byabo byuko ibona Kongo yakabaye iyobowe n'imibereho y'abaturage muri rusange. Byarangiye rero M23 yongeye yisubiyeho isohora irindi tangazo ivuga ko itazitabira bino biganiro byagombaga kubera i Rwanda muri Angola, ndetse nabo yari yatangaje ko bagomba kubyitabira batakigiyeyo. Ibi ngibi rero bibaye nyuma y'uko bafatiwe ibihano ndetse bagafata abayobozi babo bakuru bagiye batandukanye bagafatirwa ibihano, ndetse ugasanga bitumye hagira izindi ngaruka zituma nyine bitagerwaho, ndetse bakavuga ko ibi ngibi Uburayi buba bukoze atari guharanira cyangwa se gushyigikira ibikorwa byo kugera ku mahoro, ahubwo ari ugushaka ko intambara zikomeza zikaba, ahubwo birengagije ibyo Kisekedi na leta ye baba bagenda bakora bica abaturage muri rusange, ahubwo ugasanga byose babihindukirije kuri M23, bagashaka kwica intege no gutuma ibiganiro ndetse n'amahoro bitagerwaho muri rusange. Ibi bihano kandi ntabwo byafatiwe abayobozi bo muri M23 gusa, ahubwo ndetse no mu Rwanda byahageze. Hari n'aba generali batandukanye n'andi bantu bakomeye bo mu Rwanda bagiye bafatirwa ibihano, nkuko twe twabwiye mu nkuru iheruka. Twababwiye ko hari ibihano bigiye gufatirwa abantu ku giti cyabo bageraga ku 9, gusa ubu ngubu hari abagenerali bake twagitoranyijemo bafatiwe ibi bihano nka Major General Eugene Nkubito ndetse na Brigadier General Pascal Muhizi na Francis Kamanazi. Abangaba bose bafatiwe ibihano n'ibihugu by'i Burayi, bagenda bafatirirwa imitungo itandukanye baba bagiye bafite muri ibi bihugu, ndetse banabuzwa kongera gutembera no gusubira muri ibihugu by'i Burayi byose. Ndetse hakaba n'ikigo cyitwa Gasabo Gold Refinery. Iki ni ikigo gishinzwe gukorera amasuku no gutunganya zahabu mu Rwanda, ndetse iki kigo kikaba nacyo cyafatiwe ibihano kubera ko gishinjwa kuba gifata amabuye aturutse muri Kongo, akaba ari cyo kiyatunganya kikayohereza mu mahanga. Ibi ngibi rero bakavuga ko nabyo ari bimwe mu bintu bigaragaza ko gifite uruhare mu kuba muri Kongo haboneka umutekano mukeya, ndetse no kuba hariyo akaduruvayo. Bivuga ko murabizi ko u Rwanda rushinjwa kuba rujya gucukurayo amabuye rukayazana rukaba rwayagurisha, ndetse kavuga ko ari narwo rutera inkunga M23 ku ntwaro ndetse n'igisirikare. Ibi ngibi u Rwanda rutahwemye guhakana kenshi, ruvuga ko ntaho ruhuriye n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo kirari ikibazo cy'abakongomani gusa. Nubwo rero mwabonye nyine M23 yasohoye iri tangazo, ariko ahanini biri guterwa n'ibi bihano, kandi ibi bihano harimo n'abandi bayobozi nk'uyu Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23 nawe yafatiwe ibihano, ahanwa n'uyu muryango w'Uburayi. Ndetse siwe gusa, ahubwo na guverineri mushya wa Kivu ya Ruguru nawe yafatiwe ibihano kubera ko abivuga ko nyine yagiyeho mu buryo budakurikije amategeko ndetse mu buryo butemewe. Ibyo nabyo byatumye afatirwa ibihano. Saba gusa kuko hari n'abandi, umuvugizi cyase ushinzwe ubutasi ndetse n'ushinzwe iperereza muri M23, aba bose bafatiwe ibihano. Ibi ngibi rero bivuga ko ari uguca intege inzira y'ibiganiro no guca intege amahoro, intambwe zari zatewe na M23 kugira ngo yemere kuganira na leta ya Kinshasa, leta ya Kisekedi, kugira ngo bareke ko bagarura amahoro muri rusange, ariko ntibabyemere. Ibi ngibi rero bya M23 ikomeza ivuga ko ari ugushyigikira ibyo Kisekedi akomeje gukora, yica abantu n'abaturage b'inzirakarengane muri rusange, bitewe n'uko Kisekedi arimo arasa
arasa buri hamwe buri hantu hose akoresheje indege za Sukhoi, agaba ibitero ku baturage b'abasivili b'inzirakarengane ndetse akabica mu buryo butandukanye. Ibingibi rero byababaje abayobozi ba M23 na AFC bishyize hamwe kubera ibi bikorwa bitari byiza ndetse no gufatira ibihano M23 birengagije ko hari n'ibindi leta ya Kongo igenda ikora ariko bikirengagizwa ntibirebweho, ahubwo ugasanga barareba kuri M23 yo iri guhananira amahoro ariko akaba ariyo ibiryozwa. U Rwanda rero rwatangaje ko nta mudiplomate warwo ugomba kongera gusubira mu Bubiligi kubera ko murabizi ko u Rwanda rwari rwafatiye Ububiligi ibihano, buvuga ko nyine bitewe nuko Ububiligi hari ibintu bwagendaga bukora bidashimisha u Rwanda ndetse rugenda rushishikariza ibindi, Ububiligi bukagenda bushishikariza ibindi bihugu bitandukanye kuba byafatira u Rwanda ibihano, ndetse murabizi ko Ububiligi ari rwo ruba rwaragize uruhare mu kuba rwatangaza iyo ngengabitekerezo cyangwa se kugaragaza ko u Rwanda ari rwo rufite uruhare mu kuba hari umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rwavuze ko Ububiligi nta mudiplomate w'u Rwanda ukwiye kongera gusubirayo kubera ko nyine Ububiligi bugenda bugaragaza agasuzuguro no kuba bugaragaza ko u Rwanda ari igihugu kitifashije cyangwa se kidafite aho cyagera, ariko u Rwanda rwabyerekanye bufatira Ububiligi ibihano ndetse rukavuga ko u Rwanda rutafite umwanya wo kongera guta ku biganiro ndetse n'Ababiligi kubera ko ibyo baganiriye ni byinshi birahagije kandi ntacyo byagezeho. Bivuze ko rero u Rwanda narwo nk'igihugu kihagazeho kandi igihugu gifite agaciro ndetse n'imbaraga zikomeye kidakwiye kuba cyabahora gisiragizwa, abadiplomate basiragizwa, ahubwo gifata icyemezo cy'uko nta mudiplomate w'u Rwanda uzongera gusubira mu Bubiligi. Andi makuru twababwira ni uko Amerika yohereje intumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikajya kuganira na Kisekedi ku bijyanye n'aya masezerano y'ubufatanye mu ishoramari ndetse no kugura ibijyanye n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo nyine barebe ko hari icyagarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muziko Kisekedi yari yiyambaje Amerika kugira ngo ize ikure M23 mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ko yayifasha mu kwigarurira ibice M23 yagiye ifata. Niyo mpamvu rero Trump yohereje intumwa mu depite mu kuba yajya kuganira na Kisekedi kugira ngo barebe ko hari intambwe yaterwa kugira ngo barebe ko bakwigarura biriya bice ndetse barebe ko n'ubwo bufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari byaba byagerwaho. Ibi ngibi rero biragaragaza ko Kisekedi adafite gahunda yo kurekura ndetse yifuza gufatanya n'amahanga kugira ngo arebe ko yagarura ibice bimwe na bimwe byagiye bifatwa n'uyu mutwe wa M23. Ndabashimiye rero ko mwabanye natwe, mukomeze mukore subscribe mwane natwe muri ibi biganiro byose. Ni Mia Boss TV.